binti Bapak Rusda. Kalau sudah ditulis malah apa lagi? Neng Nurul. Neng Nurul. Berasat Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Allah ya Rasulullah. Mohon hadir Neng. Masya Allah. Neng Ifat Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Berarti beliau sudah menyimak. Sajib dan langsung hadir menyelesaikan. Masya Allah, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Kabudiman siap ditulis nama lengkapnya. Kabudiman. Senjata kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Allah ya Rasulullah ya Habib.